Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maksuru wal mamdudu ari iya eta babuat mertelakeun isim maksur sareng isim mamdud. Idza ismun istaujaba min qabli tarafatan wa kana dza nadhiri kal asap. Idza istaujaba di mana-mana ngamistikeun naon ismun hiji isim fathan kana fatah min qabli tarafi tinu tetep itu fatah tina samemeh tungtung. Wakana sareng kabuktosan itu isim dza nadhirin eta anu ngabangsaan kal asapi ari contona eta tetep seperti lafad asapun berduka cita. Fali nadhirihil mu'allal akhiri subutu qasrin bi qiyasin dohiri. Fali nadhirihi mangka eta tetep pikeun anu ngabangsaan kana isim al mu'alla anu diharap elatan itu nazir al akhiri al mu'allil akhiri anu diharap elatan tungtungna itu nazir subutu qasrin ari tetepna maksur bi qiyasin kalawan kiasan dohirin anu dohir itu qiyas ka fi'alin wa fu'alin fi jam'i ma ka fi'latin wa fu'latin nahudduma. Kafi'alin ari contona eta tetep seperti fi'alun wa fu'alin jeung lafad fu'alun fi jam'i ma dina ngajamakeun mufrad. Kafi'latin tetep itu mah seperti wazan fi'latun wa fu'latun jeung wazan fu'latun. Nahuduma ari contona eta saumpamana lafad duma hartosna gading gajah. Wa mastahaqqa qabla akhirin alif pamadu fi nadhirihi hatman urib. Wa majengari kalimah istahaqqa narima ngahak itu ma qabla akhirin dina samemeh akhir alifun eta alif. Fal madu mangka ari mad urifa eta diuningakeun itu mad. Fal madu mangka ari mamdud urifa eta diuningakeun itu mamdud bi nadhirihi dina bangsaanana itu mad hadman barina wajib. Kamas daril fi'lil ladzi qad budi'a bihamzi waslin kar'a wa karta'a. Kamas daril fi'li ari contona eta tetep seperti masdar tina fi'il alladzi anu qad budi'a dikawitan itu alladzi bihamzi waslin ku hamzah wasol. Kar'a wa karta'a ari contona eta tetep seperti lafad awa hartosna kembali wa karta'a jeung saperti lafad irta'a hartosna ningali. Wal adimun nadhiri da qasrin wa dha maddin binaqlin kal hija wa kal hida. Wal adimun nadhiri sareng ari anu micen kana babangsaanan wal adimun nadhiri da wal adimun nadhiri sareng ari micen kana anu ngabangsaan Dza qasrin bari anu ngagaduhan maksur wa dza maddin sareng ngagaduhan mamdud binaklin eta tetep kalawan samai. Kal hijari contona eta tetep saperti lafad hija akal wa kal hida jeung saperti lafad hida hartosna baqiyak. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.